Me lot në sy, e pankarta në duar për drejtësi. Familjarët, miqt dhe të afërmit e viktimave nga Koçani marshuan në kryeqytet. Nga prokuroria themelore protestuesit marshuan drejt kuvendit. Edhe pse thuhej në disa versione, kërkesa e të gjithë pjesëmarrësve ishte që të ketë drejtësi dhe përgjegjësit të jenë në burg e jo në pozita udhëheqëse. Përgjegjësi u kërkua edhe nga kryeministri Mickoski, ministri Pançe Toshkovski, por edhe nga ish-kryeministri Zaev, e nga ish-ministri Spasovski, ish-ministre Jankullovska dhe të gjithë ish-ministrat e policisë, po edhe të ekonomisë, duke nisur nga ai aktual. Për mungesën e drejtësisë së plot, familjarët akuzuan edhe prokurorinë. Има пари за анкета за рейтинг за 400.000 евра денот пред да погребот на деца да си наплатат. Джаве ви си 400 милиарди, бе. Да си дадете оставка, отказ, да ги напуштете узурпираните државни институции. Државата, тоа сме ние, тоа сте сите вие државата. Еве Министерство за внатрешни работи. Панче Тошковски. Од кога е Панче Тошковски, кој што не убедуваше дека имало големи криминали? Од кога е? Од 28.1.2024 година до 26.5.2024, па некој бал пред, до сега. Кај се началниците што ги постави? Дали си приведени началниците што си ги постави неговата структура за да се боре како што не убедуваше многу голем криминал бил? Еве кој поставил началниците? Дали тие началници кои што се директно одговорни како и него? Lotët dhe paknetësia nuk u ndalën, edhe kur protestuesit arritën para kuvendit. E kërkesa e vetme ishte dorëheqje nga ministrat aktual, por edhe nga vetë deputetët. Тошковски, ти си неодговорен за ова. Ти го лаже целиот народ дека ќе се справиш со криминалот. Заедно со твојот јавен обвинител тамо. Подитно отказ и гитла дома. Подитно. Ти не лаеше за твоите криминали. Партија, од која дата вие ќе почнете со одговорност? Кажете од која? Пошто не биле лиценците дадени у вашта, а дека са предходните. Се е лажно! Лажни сте и вие! Само нашите деца се мртви! Нашите деца настрага пуни енергија, кој мислил, што ги очекува, какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено, кој е тоа водил математика, само пари, пари, пари и ништо друго. И сега нашите деца да ги нема за 3 дена, не начека 25-ти роден ден. Para kuvendit, qytetarët tentuan të takojnë deputetët, të cilëve u kërkuan që të dalin jashtë. Takim, qytetarët u kërkuan deputetëve opozitar, por edhe atyre të pushtetit dhe atyre shqiptar për të kërkuar përgjegjësi. Marshe protestuese ka pasur edhe më herët, edhe në Koçan, po edhe në Shkup.